Ahmed Shakir nguzoniso ngeze malika ao zoto lewa zaka zihana mafunvu mane abanga dhahabu na fedha yule asili ya mali abaze fedha jazinu zi awraq zinu lonizo zina hukuma dhahabu na fedha inga nzo miliki ndini haruma mapesa la dhamu puto zaka ifaleri ya dhahabu na fedha Tumesha salama hadidu kaya kabati za akaunti ni mwendi mwa dinari 20 mwa pauni 20 abanga zi pauni mengo milizo mtume salama bando mondo wa hezaka imru ya miliko nsini mwa pauni 20 za kisharia kaja paswa ni zaka ya miliki 20 ya paswa ni zaka ye pauni ya kisharia katiyongo na bahayino inanzima giogramu 4 orobo grami na fulani la gramu abunga nzo milikindi gram mengo minane za dhahabu awe thamania hazo haruma pesa lona yanu odo mondoni abunga ngojozisa ye gram dhahabu shindo ningiweni obiki obanki central ekahamba uka gram ngoro alishihi humilikira alizumengo minane na zitsanu mahakamili kujezurumia kutina dene kutina iyo mali ya lazima utolewa zaka litifuwa utowa hanyisa kadu 10 ila 10 hanyisa manele ndo towa yapo sababu zakaba ha iyo ndi iyo 2 wanusu harimo jana amma nabonge hamilikizi hujana utolewa zaka ndo tolewa zile majana matano hamva wasaya Dr. Abdul Hakim Ahmed Shakir ngoneso yemruhindini aladhimu yastakabadhishiwa yezaka wano ladhumani kwa Mwenyezi Mungu avumba huruma Qur'ani amba innama sadaqatu lilfuqara'i walmasakini والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل فرضا من الله ميزم بوا يدا تسوني سواي اذا اذكر ما بها منعن دي مفقاره دي مدكوكا تملكا تكوتي يوسيكو مسكيني hakiandana likume ngena nsanu na landrika ozi imani zangu sonde mefu erazojoba kwa harumwe dini sallallahu alaihi wasallam almuallafat qulubuhum wasiyondo hamompera wasiyondo hamompera ndarenge musojo ndai ndaru tadi idhan ngabo ilwao idhan haparako shamesema hakaparaka ndala pitali idhan haparaka shemwan dini mbah haina dini kajafanya ngoza haramu shawana ngoza mbah haqili mliwiye rumeza kazila hata gani yatu heji heji ndio walijo mnike mbele heji hiyo hata nzolole ndio mnike lole no kasine mahari uniko wa fi sabila nuru mishahidi ya Mungu fi sabilillah nuru mishahidi ya Mungu zitanabahilo ukaya yeziwanda za ulekeza televizion huja radio ngizo tabu vanonsiju yemakati ya mwiso ya nuna yabo zinu ziwanda ikao zika hawinji yemakati yabira watangazaji wa hiyo RTS watsaha wajue izasababisha zinu wakati ikao ya elektroniki ngerenga usofil awal harma olimengu Badria Said Omar hahuji mzima miongoni mwa wandu ikao wahenda na ufanya zihazi zinu dizo ya zitanabahi Rihonda na bando za mafundi ikao hatabasa inu kwa jaransi ulekeza ezetele Said Ali Madi ujula hele dina la majlis hatimizi mahamengo miraru na mitano harumwa eze hazizinu Badruddin Madi nguwazo mahaishirini mafundi wanu ngwa washashi vanuti juu wakati kao nusiaha waranti ezi hazi haudunga hazizinu jina na wanu ngwa wanesauka yoti nyangu horanti hazi kao ndo mdu ya soma haudunga ndongo zinroji na wajau ya hazinu holihondao yo na faida ti amini kainda elimu na isoma yabanja jojua ni change fanye tisomo ya zinu yabanja jojua ne kembi ne kenjema gila demo ni metene ngamshukuru Mwenyezi Mungu na mtume ni fundia nsome sai hazinu na rangunda abona isoma taleo mti tajiri mti maskini shangio kiasi tiza wana wanane tiwasomesa wondo zibaki grasi ya he yazinu yabo ketimbi mimi mana nadunga ngamwanzo hazi swafu tidungura ngwale rangu titini alhamdulillah yemifayo ndondondro ezetele zurimilo emakati yanu tideza kaurumilwa emakati ya hali
na eza nyumeni zinu emafundi wanu ngaonesa uka washinda huzilekeza hauka wehunda na tambu wobu wa internet ili ujue maelezo zaidi. Wakaswana ilo jina tutidazini razandisi zijazilawa wajazinu zijazilawa wajazi extra pla shaholi wabaha ze ankli de hikuma ostara bu internet ndongozi njimdu kujazi somo ramde jajuha ya zungulia ritongeza zinu za njia baha kartuta bihaku wanabaha wewe ndi problem ngetabishao ngotsonjia ma Google uransenyi ya mshindo sisi dungu hazi ngwaibenze internet iribue matso sonti pia ya baba sane katiero wa tele ya écran plat helinu tijati dungi alimentation pando alimentation yombi awe kartimeri nuriona banu ngeritambishao nyubu harme Google tianziha wanambia elize panizi biopia geti jojwa nambia munyika ndenda kule ino bainde ilo nampani yo ne bando ngoro shukuri amwe teknoloji ndio abasali mzima miongoni mwa wanazioni wa Badruddin nguparo wananya hamadai wanjia harmwazi hazizinu badala ya ukansi bure. Sijo jibwa waje wa roho bure jirikisada sana wabanu baindi hazi sibaka mdarongo biro shahazi ya mono ingu na mana kwa mora bahaino sili maisha mwanadamu mrungu shindo hajangalia ikasalenwa bahaino bijasili wa amina wana node mede hazinu uyo simu na walola ya burju hanza wenchi wajar saidi irikila watu mdasina norsomi hamusumo ya hazinu irikila maisha meno na faida ukaya nandira javano risomo ngashida fenye za tumbavi ngari shindo ravance ngarambule hani hawa nimefundo risoma bano alafu kajanza zirenti sar johanza rikazane rusome hakuwa nandao ezi hazi za mihono zo ruhusu wanazijana ikao kwa jaunda ibahati ya utimize misomo ya lekoli wafanya maisha ya hao na yini ya utanga harmomba sauhu wa hensi hahanza owandu watebahu mtsangayo hao nji wa hele bungu lahe coronavirus zioni sio ya ukaya ye aula ndo mzio mtsanganyiho hao nji haruma humahalani ye masuala ya uzisi wao yeba owandu ikao ngwa haruma majumba ya ula imbahindu la rambao ndeze restaurant yeba ngostehiu kabisa yeze shartu yeze hantiwa baadhi ya hao ngwa zistehiu ama kinyume ya wasaya kwatu zistehi Salima Ahmad Ali na Ahmed Nasor wafanya utazi habari haruma ibahaditian ze restaurant kazijayeba neze hasara za haja hasiba budo wade wahe coronavirus zihazi zahawo zireje dingoni habo yaka uwandu kwa tujitekeleza habo wariyao wade wahe coronavirus na hunu ye madhamana wahe ze restaurant warengeze hadhari zonti ili ujihifadhi na uhifadhi uwandu wajao wale shahula zahazingizo hambabi ha concerne no wade katushinda zendelea mjeleza kuendelea ukarubunguza ze depasi ubunguza mbavio wandu watujodota fijoha kuu wade shari oblige ni mnajuko huja ya hosomu honoranzi nge yale ya majinga tutao javeli wandu wale ranzi alafurika udoba ya nungo za katironu senkeri ya baharizi ya 2h 3h wandu hori baya haubunguza mbavio fijo izo kweli wareje harumaze hazi kawaida za hao sha emaklia ngwa uhaushashi wajitekelezao haina usiku mesuri mtu pia hajahula uosamhono usunike mshwari uzivambala tabu harma ya maji ya javeli baadhi ya hao ngoendao mwendo mwinji iliwa wasuli haruma ya restaurantinu habo yaka orahafu nguo jadidi zangani ze mesuri zinzo wadi unovumbule kongo sebo ze mesuri ngo zingarondo manaka mrosa ngo mongo jungu njio ngo pasole bido la hosimaji ngo somhono waburanzi upande wa kamera kensalisha hula wanungo bana wale panza kiasi ya metro zaidi hamweze plasi hata kama kila wajango wenji ngondo do karibu na karibu shekema kila ngo washashi wanungo bana wale panza ndo pande ku isongeza ngamji bana zudo zamando zabili manajibana bana roteliyo yonrahafu ngo bwenze onjondani yonrahafu mbujebiwa mplisi shawula tena shoshema shojibando ritidiwa ziyauka uwade wahe coronavirus rahaka ujaroha banutiju giyo wajibu huwando ujihifadhi haundo iliwo uwade unu uketabiri banutiju hahwanza zendongo zinu zimkinishihe giyo wajibu haini mzima ya rengeze dhamana zahahe ili ujihifadhi na uhifadhi o wanyanya no mieneziho waho uwade wahe corona
Walimaji wa mkabala wa banda samlini wa kusamanyiha ya mfumbilinu harumwa ele bango ilahao ya makswada ya homona nunu dohenda wa unise heli ya ladhimu wafanye ili ushinda wabasawele dima lahao haajili ya ushinda wakane mavuna mema harumwa zihazizinu. Hassan Halifa haka hadhir. Harimwa le bavula dima linu tabu zinjinga zijihundrao itongezao le dima lireje idingoni. Mwengoni mwizo nwalima jiwanu wazitamka dize tabu zanzia maji na ilmu ikao ngebidio wasomesi wayo. Na hosheleza uka yemakati ya vira banda samlini ika mwengoni mwe mabara ya ulima ikao na maduli menji ya kaufayo wakazi wa ensi. Shaba inu holiho ye mabanda yaransiwa katsufanyiwa hazi hurendeha henamna inu. Neledima lirjaidingoni kabisa holiho zezana kazijahima enamna ya ladhimu. Tambu ya mando ya husumaji hiyo risahilishiwa harumwe mabavuyanu wake maji ya ketelele ili hena mdu ya shinde hena wakati afani hazi. Wakawa watina maji abo hena wakati mdu katsojo afani hazi. Hale waka mabasa ya kamema kana maji ya wandu wakarumishi hau na wakawayarumia hau nafasi aba haija mabasa yao ya menji ya menyeha alafu lilio dzima kalitushinda la toshiza wandu wa maji yao. Na ulawana wajau ye barnamaj ikao ye sirkali ye makatiano waiti anziani inu ya usaidia omono hazi uswan wadima walimajiwanu ngaunesayo hauka ikajajo kashabaha ikawaja mashirika ijai warenge hazini haushinda zihazi zinu zikaye ili zishinde zijibu ye mahutajio ya hensi. Hamo facilite d'emploi ni lazima ni vlo mashirika la mwenze iho waje hunu wajo wabale fuvlama li waje unajosedie wanansi wa Komori. Maana hii wanansi nga uhunu wa tayari ufanya hazi kama pesa lazima yaje yajolekeze zisimazini deja zimenya zizifanywa wakati ya bobdena wakati mahamenji ya vila no baki halini beta deja zimazangamia. Rai hangu tijono kaya ula ukari jerni kiwa mzima jao ya jambe ngufano hazi kana ushinda kena mvuza ushinda ya jibu mahutajio ya daula wajwa ya hutajio. Wakanga mwele wa ukai daula wajwa hutajio le di mala Komori lihuwe like jele di mala bonze wanduwa doka na madini hina wakati alafu ijoka nje maingele wanduwa jawa wafanywa mashirika namna hiyo alafu wakati la wandesazi hazi. Na usheleza uka ye makati ya mfano ya Said Mohamed Johar ya kaya ye banda samlini ikairenge zaidi ya wandu majana mararu wakaufanya hazi harimwa ye ardhi na zinu wajau zikazibunguza wabure harimwa ensi hususan duwana zijana. Wanduwashe waho mji wa Seleyani harumwa li bavulahi hamahame wa ile wa falsafa ya unjia harumwa umfanya hazi ili utra wa ubure ulio vanonsiju inu de namna inde mana wabua shiwanda shaushona joho jagla huja ezasaya hamadeheli wandu wazijuao zinu zirendeha dombinga za utsaha ya maisha ya usiku. Nurdin Said na Salim Ali Ratiraka. Woi Mariam Amrikau fundi wa mwando wahe masonyo ya heze juba, jagila, kandu na kofia harima mji wa Seleyani ya mahame. Handisazi hazizinu wa mwahashihu ina majena shenda na mingo shenda haazma ya uvaza wa karibu mwahe ama ya mahutajio ya hema vazianu ya mtongeza hawaswili daraja ya ujiruma holi hondae. Nae hasomesa zaidi ya wanazioni mengo miraru wala ya harima mji wa Seleyani ya mahame ne miji ya karibu. Rirengo wana hatu ngari wasomesoze hazizinu bayo kiri manadamu hakamdumdu hazi katsu wana she wana hatu watijotrene watabiha ebonge ngari ombea Mwenyezi Mungu ngwajeli wandu waloma lahoni walobure ngwajeli wajefikira hamanda zinu wajihe wasome manazi hazizinu zona faida inji maana siri kamwe lekoli karjashindara adunga shamu ajeli arijari zisoma ngaziribaliao nemesha hatu. Boya wasulie daraja ya uvumzi, Bibi Mariam Amrikau hanikaye zamu ya mnashuoni wa hewa mwando, Shamsia Hassan, za huendesa yeshiwanda. Na yengu weneso ya ukaya, kajala hasara umsomoha hewa heze hazi za masonyo zinu. Mshukuru Mwenyezi Mungu, bahati somoe hazi alhamdulillahi. Mifanya hazi, ngamuhundo mbahindu ne hila, ngamuhundo mapesa nyangalaza ndongoza hangu alhamdulillahi shukra. Msutabiha wa imara nzima hajana hata unumwaha wandu wafureneha kabati mndu fanyo hazi
zihazi hizo rifebleha riziransi hataba hando raju harari razijushilia hamande zehazi zinji zehazi za masonyo za Dagila, Joho, Kandu, Kofia na za Saya zikomelwa 50 no wade wa korona. Hau masikitifu, wandu wenji mahususu ndo wa manga wakauhutajia zenguo zinu haazma ya uzirumia harimwaze mashuhuli. Zisababisha ya akiba yaho wenye zehazi zinu ireje idingoni. Imam Wirwasheo wa hizi skutu wa Zombeli wa huzulu mzima miongoni mwa wanachama wa hao haruma zedhamana. Zinu hanza wanike msomo wabaki haustehi ye mishinzi ya balia ziskutu. Imanzishi jimla wa hili chama linu nguzoniso. Marafaliria yafanyao vanu ya wambao conseil d'honneur. Conseil d'honneur inu kungumano la he madhamana wahu wa he shama wako ufanya ili watoe hukuma ya wandu hau ya ukorije wandu wafanya makosa hau ya ujana samaha ya wandu ikao wakana problemu watahua rejeziwa. Abasa wandu alwarumwe conseil d'honneur wandu ikao nga uneruhusa ya utia fular hamanda inu natia inu. Inuamba fular gilwel. De mahakama ya juu ya heskuti ngabo mwana nyasi ikao gedara jasawa na asisha hakana muda kajaka ufanya hazi wanzu yani kiwa hazi ya nyumeni abungelazi motse na yaonesiwa ze dhamana za nyumeni no zero ya kubali hau ya harae ngabo wasaya boko wakatira kauni kwaze fulari zinu kajaka yabo ani kajafanyilo haruma ceremony na wekango ni kwefu haina sa uhayewa daraja lazima ufanye urenge engagement ya nyumeni. Milioni 10 mapesa ya Shikomor yanu de mapesa ya unjiliwa nile chama la mpira wa mdu la Shezani ya Mwao Amical Club na husharikiana dono mji wa Shezani ili hanza waunde yeshiwanza shampira sha majandaria zinu ili le chama linu lijipange haruma zensavuho zijao habeshelea ye ekipi ya Amical Club ngiyo mongoni mwa zijanibu za mpira zijoka utsavuha mwahazu zili na 20 zili na 20 na mweja haruma edaraja ya Mwandu. Said Abdu Magaga. Milioni 10 na zihui 20 na majana mane fedha ya Shikomor zihundi haruma lechindo la majlis laendele ya ihoshezani ejumaini. Zinsavuho zibaharwa ni mabia yonsi yaho mji wa Shezani rangu mrumbaba huja mnamji hamadhumuni ya huunda eshiwanza shaspor shamanjaria shijihunda Shezani haruma embanku. Umtoo zimali za uharamia mahutajio yahe Amical rangu ulilitengezo lahe eshiwanza huja mahutajio mbali na mbali zilende hafuraha usoni mwa wakazi he daraja ye Amical ya wasulishi wa leo na watsabuhaji wa hayo. Mdu yafanya hazi njema mduso ni kiwakado riwambi okanga na mandemu afanye de video humbali yani uharuma ye machezo ya hanyu ya unu mwaha wafanya devi ya 15 milio warere yayo simadhamana Shezani rihundu kaya ekari fanya mchezo wa majilisi gari jushi ndari parisema liyo rifanye majilisi jana rihundana na milioni 10 wa shay'un shabo kaijahisa haukaya vanune juma waka masafarini no wana hatu no bani hatu diaspora wa Shezani aliyo Faransa ngasina aminifu kaya wandu wao 5 milio yabakisha rasirao walo iho ngaijutu imu bane jumwe jao umjitoleyo ili yeshiwanza shahezi nsavuho mbali za sport shivaki inu azma iladhimuno ntosa zitona mpaka hadzina la hovamana ngaritekeleza uze shukra za hatu husoni mumji kamili hema bea yonsi pia heze juhudi kao ndo wazifanya ndo heshelezi za yauka hazi za urekebesha eshiwanza shaspor shamanjaria ngazijo unjianziani hamara ya saya rangu ndo mfumo raukabili. Ile kungumanyo lahe zensabuho za karate wajimiza mkonsi ya 2000 haruma lidaho lahu moja wahe mazama ya sport koziko.
omkonsi wa mwaha wa hao wakaujimlisa zehazi zafanyishiha nizo ikao ngazitanabahilwao huja zifanyishihe imakati ya jao harumwa omkonsi unu wajau wakauhansi wanachama ikaongwa jubalia yeshamashinu honambe yele kungumanyo linu harumwa maha mine Ahmed Abdalla Hussein na Ibrahim Mkababo wakahadir. Omkonsi wa nyichaguzi unu ukauhunsanya madhamana wa federation mbali na mbali hejimla ya hemasiwa. Omhimu doka waparihane madhamana wa nyumeni harumwa ya idara ya hezehazi. Na lindika suala husonime madhamana ya uyeshelezi za letangwe linu zehazi wekao dozafanyishiha wajau waonese omhimu wa hemaudu. Ngwinu demana abonge wakajuma uyesheleziza ze juhudi zonti zafanyishia kuliho demba wainu. Mahutajiyo ya hidawla hausaha warengezeze nongo zikens ngutsaho o disi Oktober banu ze federation pia za hisa ze manda unumaha zifanye assemblée générale ya hao. Watu sisi heshari shatu. Rivere ya wandubarua hadele la sharasha bantukumena nsanu sharibe hale rana ntukumena nsanu rijevanu jerkensi releze wandu izorafanya emahamine ya hatu ezenjema nezembi tilive affiliation ya hatu enongo ya saya tena rafanya ye reglementario ya hatu ne statut ya hatu ikana mabotu shari shindiri rekebishata abaina nongo rambao gasina marudio dojwa yokaya harmom konsi wa haziwunu idhamana yakawongoza hapara wakahudhuria wailewe umuhimu wa hespor mahsus de karate. Ila nde sauti ya Halidi Mzuri wa usawa baina ya himrumshe hujaye mrumme ngo uparihani hao humahalani pia bahata haruma umva wa heze nsabuho mahsusu wa heze box wandu washe wenji wajitole ya haruma ze nsabuho zinu zili ye maudu ya hao waje washinde wawanilie ye masiwa ya Komoru hobonzi. Swadri Said haruma maelezo zaidi. Jaida Ahmed Jabir nyangui imahakumi na midiahide ambisa hufundriha insoma ya box na imakuswada yahidu wana suku haruma iringa nyangu mtiti tukoreve nifanye box manza box nyangu utiteni halafu ni wakati naona wandu wafanya munjango halafu manza nifanye mwanzo nifanye box ndio wana nifanye njen hair mwiringi ndio wana ni resise janza ndo njua janza ndo waone parce que boxi c'est toute ma vie. Na wayo tartibisha wakati wa usoma wahe na wakati wa ufundira insoma ya box. Na wayo handisa insoma ya box ya hini istrongo zo kazeka hawangu tata hata. C'est bon gizo njema bainu amshido ti jitebri mbabi. Bon, j'espère que amjosiha parce que mwanzo nifanye ringi. Na Jaida hakikisha huka isukwato bahatisha ahia harma iringa wekato tsawa baina ya wantu mamana na wantu washe na wai atowana. Mwanamshe mwanamshe mwanzo ni mwone se mwanamshe ukana mikakiri hadise na mimi même si titombe cha muji releve amjoka joni bon mwanamshe atujidone ato même si ajoni ratati ne chatujofanya mon possible na moja mwanafundi kaudwa msomao asakikisha huka humu wantuashe wanabahati wakiwa wanansoma walibavu leistashi wa juhudi nyingi na jitihadi nyingi. Box féminine nji arme box ya hatu inu onu armentia hatu tangu 2015 ikao waka nazueni wanawashi wahandani wakauana wangu harma itebeso mjonsini mwashon. Du coup rijari wono federation wao kanangela dhimu rancourage mwanamshe tuka mwanamshe mpaka tukupani au yake hula cha mwanamshe ngujwa wanazembo anazinu ngujwa ka champion du monde amando ananya wa hobonze federation ihimi ya encourage wala wanawashe shaibakisha ula usubuti na ula ukomoru wa hatu mwanamshe huja ya fanya inu box ili rijwa representer amajuzi Senegal tuka wala dhimu representer ma boxeuse wa Komori chakarjakana à la fédération et ma coach Wahimi il y encourager boxe féminine il y maudu à mes compétitions internationales et je représenter ma boxeuse na Jaida Ahmed Jabir wai anato mangavu amba atoshinda awakili nti harma ya marengo ya nsoma ya box yaliyo harma ulimwengu kamili. Hei nukta ini wangalizi wanzani wahe televizyon ya Taifa ndo ritrotan liki khatu ye taarifa habari ya hatu ya husiku wale wainu na mbitse mfumbili njema homalahoni ye amani dombinga nzima ya ulabimu heni mwanamkomori ya ishemezizie hasiba bundululu do marjani raniki wani Ghafur Rahman.